Gimalay, Atabek Hojining Gimalayı, Samarqand adam harakati. Atabek Hojining Gimalayı mana, Samarqand adam harakati. Assalomu alaykum Qo'shqo'rning ko'ruvchilari, bizning qattaluvchilar, jana shunday ele jilqi suyuvchilar, sayapgar javondas. Balvonlar O'zbekiston Respublikasining salomat avtomatlarida Fergana oblusining So'x rayonida turgan So'xdan o'zimizlar ko'rib turgan Derskiy bir kelishgan legendarlı atlar satıladigan sorunni qilgan qanday atlar chiqadi ma'lumotni sizlar bilan cho'g'u bo'lsak, iki at chiqmoqchi, biz bilan birga bo'lingizlar. Atning nesi ma'lumotni bersam aka. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Den-sog'lik yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Siz rahmat, sizmisiz? Na So'xdagi legenda atlar, ulog'i tamoyatlar sotuvga chiqdi. Buyursa. Gimalay degan birinchi nomerdagi at ushul. Gimalay chiqadi ekan buna tuyg'onlar So'xdagi. Yema tarix tarjimonini aytib bersangiz, bunun qaysi polvonlar chapgan, qanday sorunlarga salgan? To'g'rilari ko'p. Qirg'izistonlik polvonlari barisi mingan buni. Batkenning polvonlari mingan. Zamir polvon, Boybuta polvon, Boybota polvon, Ravshan polvon, Zamir ular. Bardig'ila polvonlar So'xdan emas, demak Qirg'iziston polvonlaridan da asrab olsa bo'laveradi otning girib chiqishini. Yoshi qanchada? 6 yashar. 6 yashar. Qaymonoti Gimalay. Gimalay. 6 yoshdagi at ekan. Otni ko'rib turasizlar tuyg'onlar. Qovoqlarini tortaylikchi. Bo'yi qancha chiqadi otning? 70 plus. 70 plus. Yosh fuqolga. Yosh. Qanday sorunlarga salgan at emas? Sorunlarda bunday uloqlarda qaysi yerlarga chayin borib cho'g'ilib keldi at? Samarqandgacha bordi. O'zbekistondan Samarqandgacha borib kelgan. 2 marra shu yerda marra. Samarqandlarda boyag'inday ot ko'p bo'ladi. Ha, 1000 ta ot bo'ladi bu yerda. 1000 ta ot bo'ladi. O'shanday cho'ng jiyinga jaraydi. Cho'ng jiyinga jaraydi bu. Ertaga shu o'zimizda 21-da uloq bor, katta uloq, bu yerda solib kursi ham bo'ladi. So'x rayonida ertaga 21-dekabrda cho'ng olomon uloq. Cho'ng olomon uloq bo'ladi. Ha. Uloqda Liboy polvon keltirib chop tekshirib olsa bo'ladi demak. Ha, mana. Bo'yi 70 dan plus. Yemi otning sorunlari turali aytib o'tmaysizmi? Sorunlari tuya, toy. Toy. Nimalarga tashagan. Cho'ng sorunlarga tashlagan. Tuyoqlari toza. Tuyoqlari toza. Tenvashna, jevichna javob berasiz. Otning suvi kelgan. Tayyor. To'xtatmay chopsa bo'ladi otni. Bo'ladi. Gimalay qaymonotida. Gimalay. Ertaga anan O'zbek kesin Novoy uloqqa solib turdi. Ertaga biz o'zimizda uloq bordi. Ertaga 21-chislo O'zbekistonda So'x rayonida katta uloq. O'sha uloqqa solib ko'rsa bo'ladi demak. Bunaka ko'ringizlar tuyg'onlar. Otni hozir bir choptirib, odon sirtqar emededa bo'lar. Buna boshqa joqlarda, mana Qirg'izistonda uloq bo'lsa ham tekshirib olaveradi. Liboy yerda. Liboy joyga borib tekshirib olsa bo'ladi. Liboy uloqqa tayyor at. Tayyor. Suvi kelgan hozir chavaveradi. Demak, vazirati menen ekan. Vazirati bilan, kirmasa 500-600 o'rta kirmasa vazirati bilan. Polvoni keladi, chavob ko'radi. Bunaka ko'ringizlar, skorslarni ko'ringizlar, tuyg'onlar Gimalayning o'zi cho'ng bo'lgani bilan yengilligini bayqab turasizlar tuyg'onlar. Ikkinchi nomerda ushul to'rat chiqadi ekan. Jo'on jolpi kelgan. Muzatında ma'lumotni sizlar bilan cho'g'u bo'lsak. Majani bor. Suvi kelgan, to'xtatmay chapchovat ekan tuyg'onlar. Biz bilan birga bo'lingizlar. Bunu demek bardık polvonlar chavaptir ha. Bardık polvonlar biladi Qirg'izistonning polvonlari. Tenvashini, jeshini, ichishini javob olmaydi. Bardig'ina javob. Ertaga cho'ng uloqda sinab olaveradi. Bu dixanlarni ko'ring. Dixanyalarni, mana to'xtatingchi, mana dixanyalarni tartib qo'yaylik. O'ta. Dixanyalari yaxshi ekan jonivor. Kutugon qarmata taqaga javosh bu. Taqaga javosh. Kutugon qarmata beradi. Paypoq baylatadi. Baylat qanday javob bu.
Görüңүздөр, Гималай дедиңиз, а? Гималай. Орловский рысак породасы боюнча. Soy paytda kelganda bu. Тай пайтында келген, тай убагында келген. Pavarotlarni ko'rsatgan. Поворотторун бир көрөлүчү мына узакта, мына көрүңүздөр, жолдорун. Ошондо бул биринчинин аты бирге иштейби? Бирге иштейт. Эми Гималайдын баасы канча болду? Баасын айтасызбы? Ba'sini sir qo'yamiz. Сыр. Sir qo'yamiz. Улактын үстүндө айтылат баасы. Ularning ustida aytiladi. Мына биринчи номерде Гималай болду туугандар, бизден алыстабаңыздар. Экинчи номердеги ат чыкмакчы, мына экинчи номердеги тор атты да байкаңыздар, басыгыны байкаңыздар. Биринчи номердеги аттын баасыны келиш боласыздар ээси менен. Эми мына экинчи номерде жоон жолпу келген бир келишкен ат чыгат экен. Бул аттын да маалыматына чогуу болсок, Мансур акага суроолорду беребиз. Скоростарын көрсөтөмүн. Мынакей туугандар, бизден алыстабаңыздар, мына кийик экен го жаныбар, кийик. Экинчи номердеги мына атты көрүп турасыздар. Мунун жашы кандай болду эми? Bu 4 yaşar. 4 жашар, жаңасы. Жаңгасы. Bunun darbuzu жарылдыбы, улакка чабылдыбы? Videolari bor. Видеолору бар bunun дагы. Өтө баянда токтотпой чапчу, өтө резви ат экен, а жаныбар. Аттын эми породасы кандай бул аттын? Karabayır da bu. Карабайыр. Кайерден келген ат? Kırgızistan'dan kelgan. Kırgızistan'dan. 2 yaşar. 2 жашарында келген. Карабайыр. Кайман ат кандай буга? Кандай деп коюлган кличка? Prado. Прадо. Тени башына жебишне жооп берет, а туяктарына. Артын кыйык туяк экен, кара туяк, кара жал келген экен. Бой канча чыгат Прадонун? 60 плюс. 1.60 плюс. Бул кандай улактарга салынып чабылды эми? Теке улакка чабылды, теке улактарга. Бул да Кыргызстан улактарына чыктыучу элек. Yo, öyle coştu. Эми салынып атат экен да демек. Benim olsa buladı, soğutu kelgandi. Сууту келген. Муну дагы эртеге соктоп улактар текшерип ала берет, жаксы. Любой жерден келип текшерип алса боло берет, кардар болсо. Мына секем, мына бастырып көрсөтө элем туугандар, мына чатка жактан. Үстүлөрү кандай аттын? Токту. Тени башына, ден соолугуна жооп берилет буйруса. Мынакей көрүп турасыздар. Дагы бир кое берип коюңчу муну. Кечкеле чабып берчү болот экен да. Жеңил, желпеген өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эл тараза, эл сынчы, эл бааны берет туугандар. Лайк басып коюңуздар. Мына узатып чабып кетти, узатып чап дегендерге. Мына кайра чапты бияка карап туруп. Прадо. Ama kulüp de bu. Өтө жеңил экен, а? Кийик экен жаныбар. Кеткенин көрүп турасыздар туугандар. Ertelep kelip bunu tekşirip olsa buladı. Эртең улакта текшерип ала берет. Bemalol. Прадо. Kırmasa vazvarati bilan. Кирбесе возвраты менен. Эми алып келсем мындай чабандас чабып эле кетип калды го. Ат кызып калды. Тарбия берилиптир демек. Terbiyesi zor. Тарбиясы зор. Бул экинчи номердегинин эми баасы айтылабы бул Прадонун? Баасы айтылат. Бунун баасы канча болду эми? Bunu 8.000 deyapmiz, kemi bor. 8.000 доллар. Кеми бар. Сүйлөшүүлөр болот буйруса. Мынакей көрдүңүздөр туугандар, кайсы бири жакса байланыша бересиздер. Мынакей Прадо болду экинчи номерде. Номерлерди экранга жазып калтырабыз монда. Анда соодаңызды берсин, биз шуну менен чыгарылышты жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Кайсы бири жакшы экранда номерлер менен байланыша бересиздер туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар туугандар. Мына эркек түбү да сатылат экен. Баасына келсе. Жаш кандай болуп калат муну? 2 yaş. 2 жашпы? 2 жашта түбү. Баасы кандай мунун? Баасы енді долларға қайтайма. 1,5 $1,5 доллар. Буга дагы кызыккандар, мына экран ками бар, сүйлөшүүлөр болот да, мына эки атка коюп эле тартып койдук кыска. Төбүз дегендер да мына ээси менен байланыша бересиздер. Экранга номерлерди жазып калтырдык туугандар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына тени башына
Semiz. Жооп берилет экен. Semiz экен. Эти дагы бар экен тугандар.